indi nkorero inivuga ku biganiro nyine ikiganiro Jeune Afrique yagiranye na Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Rwanda Ambassadeur Richard Sezibera, aho bavuze ku mubano w'u Burundi bakavuga ku mubano wa Uganda ndetse no kwiperereza kuri Karegeya. Ibiganiro nyine n'ibiganiro nyine ikinyamakuru cyagiranye nyine n'umuyobozi wa Minisiteri nyine Minisitiri w'Abanyamahanga hano mu Rwanda. Yes, Kayiranga Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Rwanda Dr Richard Sezibera yagarutse ku ngingo zitandukanye zireba imibanire y'u Rwanda n'amahanga, zaba izireba u Rwanda n'abaturanyi ndetse n'igihe rwari ruyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ni ikiganiro kirekire rero nk'uko bigaragara. Ingingo zagarutswe muri iki kiganiro ajyanye n'ikinyamakuru Jeune Afrique zirimo isubikwa ry'ubutumwa bwa AU muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'amatora ya perezida yemeje Felix Tshisekedi nk'uwatsinze amatora, bikamaganwa na Martin Fayulu bari bahanganye. Yes, ngo yagarutse kandi ku ngingo zirebana n'umubano w'u Rwanda na Uganda ndetse n'u Burundi, umubano mushya w'iki gihugu n'Ubufaransa, impapuro zisaba ifatwa rya Kayumba Nyamwasa ndetse n'iperereza muri Afurika y'Epfo yubuye ku rupfu rwa Colonel Patrick Karegeya. Jeune Afrique rero yatangiye imubaza iti mwaba mwaramenye ko itsinda riyobowe n'u Rwanda ryagombaga kujya muri Kongo ritishimiwe? Nabasubiza ati gufata ubutumwa nk'ubw'u Rwanda ni ikosa, byari byasabwe, byari by'ubutumwa bwa AU, ntabwo cyari igitekerezo cya Perezida Paul Kagame, cyaturutse mu bwumvikane bw'abari bitabiriye inama kandi kubitegura ni intumwa za Kongo zari zihari. Ni mu gihe kandi umubano wari mwiza nyuma y'uko Kinshasa yari imaze guta muri yombi no kohereza abarwanyi ba FDLR babaga ku butaka bwayo. Mu 2018 hari andi matora yabayeho ariko Afurika yunze ubumwe n'ibivugeho. Kuki yahisemo kuvuga hano? Nawe yahise asubiza ati mu matora agira umwihariko, buri matora nyine agira umwihariko. AU ntabwo igira uruhare muri buri makimbirane, ariko byari bikenewe ko kuri iyi nshuro igaragazaho umugabane uhagaze, cyane cyane ko n'indi miryango ya SADC cyangwa inama mpuzamahanga ibiyaga bigari yari yamaze kugaragaza uko ibibona nyine nayo. Jeune Afrique na iti Burundi bwasabye ko haba inama idasanzwe ya EAC yiga ku bibazo bufitanye n'u Rwanda. Kuki mwabyanze? Sezera nawe yahise asubiza ati ibyo nta shingiro bifite, ibibazo by'u Burundi biri imbere mu gihugu, ntacyo birebaho u Rwanda. Ikibanze ku Burundi n'ibiganiro iwabo, ntabwo numva ukuntu kuba tutumva ibintu kimwe nabo byakoranya inama idasanzwe, nabo nyine wakoranya inama idasanzwe, ntabwo ari uko ibintu bikora. U Burundi bushaka kuyobya uburari kandi u Rwanda ntabwo ruzakina uwo mukino. Jeune Afrique yakomeje imubaza iti amafoto y'imyitozo ya gisirikare yatangajwe nyuma y'ibaruwa ya Pierre Nkurunziza avuga u Rwanda nk'umwanzi yatumye havugwa byinshi, kimwe n'ijambo rya perezida ritangiza umwaka. Haba ari icyo byari bihishe? Yasubije ati ni imyitozo ngarukamwaka, u Rwanda ntabwo rujya ruca amarenga, u Rwanda ruvuga ibintu uko biri. Jeune Afrique na iti mubona inama idasanzwe ya EAC nta ruhare yagira mu gukemura ibibazo mufitanye na Uganda? Ibibazo birahari, si twe tubireba. Hari ibintu byinshi biteye impungenge tugerageza kuganiraho n'ubuyobozi bwa Uganda, by'umwihariko ibirebana no gufunga binyuranyije n'amategeko, iyicarubozo rikorerwa abanyarwanda muri Uganda. Hari abantu bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu, ndetse hari na raporo ya ONU ibivuga, bakorera i Kampala bafashijwe n'abayobozi bamwe ba Uganda. Uko rero niko kuri ku mubano wacu nicyo gihugu. Uko rero niko kuri uyu mubano wacu n'icyo gihugu, ubwo yavugaga nyine Uganda. Ariko tugiye kugerageza gushaka umuti w'ikibazo ufatanye na bagenzi bacu kandi turizera ko bazabyemera. Jeune Afrique yakomeje imubaza ku mubano w'Ubufaransa iti mu mpera z'Ukuboza abacamanza bakoraga iperereza ku idosiye y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana bararihagaritse, byaba bifitanye isano no kubyutsa umubano n'Ubufaransa? Ni iperereza ubundi ritagombaga kuba ryarabayeho. Iyi dosiye yazamuwe n'abantu bashaka gukingira ikibaba abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ubutabera bw'Ubufaransa bwagiye bugira imvugo nyinshi, burangiza
budusobanurira ko jenoside yatewe n'igitero cyakozwe na FPR ku ndege ya Habyarimana. Ibyo byose byari mu mugambi wo kugira ngo ukuri kutajya ahabona. Twishimiye ko ibyo byageze ku musozo kandi twizera ko imbaraga zizashyirwa mu kunoza umubano mu bya diplomasi. Jeune Afrique iti iyo dosiye ariko ishobora kujuririrwa. Ntacyo bitubwiye, uwajurira wese ni impamvu yaba yajuririye. Ubufaransa n'u Rwanda byagize amateka akomeye, ariko umubano wacu uyu munsi uhagaze neza. Perezida Macron agaragaza ubushake Perezida Macron agaragaza ubushake bwo kureba imbere. Twizera ko bagenzi bacu mu Bufaransa tuzajya mu murongo umwe. Jeune Afrique iti ambasaderi w'Ubufaransa i Kigali yaba azashyirwaho mu 2019. Sezibera nawe yahise asubiza ati icyemezo nikimara gufatwa tuzabivugaho, ariko kugeza ubu ntabwo igihe kiragera. Ibikorwa bya diplomasi bigira uko bigenda. Dufite ambasaderi mu Bufaransa ariwe Jacques Kabare. Icyo ni ikimenyetso cy'uko ubushake bwacu mu kunoza umubano nyine buhari. Ati mwizera ko Emmanuel Macron azasura u Rwanda muri uyu mwaka? Nawe yarabasubije ati Perezida Macron ahawe ikaze mu Rwanda, yashyikirijwe ubutumire. Tugomba kuganira n'Ubufaransa mu gihe gikwiye, ni igihe kitaragera. U Rwanda rwatanze impapuro nyinshi zisaba itabwa muri yombi ry'abarimo Kayumba Nyamwasa. Muri icyo gihe ubutabera bwa Afurika y'Epfo bwaketse isano hagati ya Bishe Patrick Karegeya n'u Rwanda. Mwaba muzafatanya kuri iyo dosiye? Ntekereza ko ari ngombwa gutandukanya ibintu. Kayumba Nyamwasa yahamijwe ibyaha n'urukiko rwa gisirikare mu Rwanda. Umutwe we wa Rwanda National Congress wagabye ibitero ku Rwanda ndetse ukomeje gutera ibindi. Numvise ko Afurika y'Epfo yemera izo mpapuro zo kumuta muri yombi. Ikibazo cya Karegeya cyo gitandukanye n'ibyo. U Rwanda nta ruhare rwabikigizemo. Ntabwo twavuga ku bibera mu nkiko muri Afurika y'Epfo. Icyakora umubano wacu ntabwo uzasubukurirwa kuri ibyo bibazo bibiri. N'ubufatanye bwagutse kurenza ibyo. Jeune Afrique ikomeza imubaza umwaka ugiye gushira hasubukuwe ibiganiro na Afurika y'Epfo, ariko ikibazo cya visa ntabwo kirabonerwa umuti. Hajemo iyihe mbogamizi? Nanjye nifuza kuyimenya. Icyagombaga kubaho nuko Minisitiri wa Afurika y'Epfo nanjye twagombaga gukorana mu gushyira ku murongo ibiganiro. Njye nditeguye, maze igihe niteguye. Mugenzi wanjye arabizi, ntegereje ko nawe yitegura. Mu mpera z'Ukuboza ambasaderi wa Afurika y'Epfo mu Rwanda George Twara yarahamagajwe nyuma y'amagambo yavuzwe mu itangazamakuru. Hari ikosa ryaba ryarabayeho mu itumanaho ku ruhande rwanyu? Hari ibintu bibiri. Twamenyeshejwe ko yahamagajwe n'uburenganzira bwa Pretoria, kandi nta nubwo twashatse kumenya impamvu yabyo. Byongeye habayeho ikiganiro n'abanyamakuru cyarindiwe Sisilu, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ari nacyo umwe mu bayobozi bacu, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe, yasubirijeho ku mbuga nkoranyambaga. Ntabwo mbona ahantu hari ikibazo. Twasobanuye aho duhagaze, ntabwo byagombaga kubangamira umubano wacu. Yes, icyo rero ni ikiganiro mu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yagiranye na Jeune Afrique. Ushobora kugisanga ku gihe.com. Ikiganiro kirekire Denis, kirekire cyiza kiryoshye.